Karibhoy Poultry Farmers Association lani ka Rbpfa kala Leit Iakynduh ya Myntri ka Tnat Animal Husbandary and Veterinary iba hek hinin kasngi ban penpau ya ka jingsngau jongki hakabay day bat ka jinghiar kensan ka dor jongki CR kabalak ta shibun ya kinongri CR Karibhoy district. Haba ay jingkren cikilat patay kubor hadin jong ka jingyalang i President ka Rbpfa i lapang bat i Vice President i Lingdo haringkat bat kiway da kidukot kilayathu baka jingkren jongki bat Myntri katmu ban banjur halor ki jing baki nongri CR ki mat na ka jinghiar sendat ka dor hayo. Abayade bagi CR di bawah benabak nilai keren ya i ba elhek bat nilai keren bagi jumlah di CR nabar kaum sawan ra ya ka flu dari nakalian jumlah government dilong ba adon ke jingkang kandidat di CR di bawah ni benabar di nakalian juni ila akular ba insakhat ka meeting mini banyak keren bat ya hatu basing percaya jing ya baru bat lagi ideas bidan